Parlok, aling ini sangap iki kuor na YouTube jengtim. Tila dapi 4 subscribe kini ke channel, subhaban subscribe kenapa pin bio iki kubor kimandangwan. Kat kum ki kubor haka arko arterik jeling. Pensai hinong di do siar, momdon jingpang haki siar. Hadin bakat tu kan nisngi bala keno baka don ke jingkle dawai formalin. Haki do ka, bat kumju ke jinglap ya ke jingpang, lumpi skin disease haki masi. Menta kala don sa ke jingpen sapriang ya ka kubor. Hamsaya haki rinsan sosial media leng ba ke WhatsApp kabala penting ya kipat ba wawat kisi aru kiladon ya ke jingpang halor kani ke jingpen sepriang ya kate ke kubor na kaliang jong kaseng jong kinong di do siar hayaudu kila pentip kum ka All Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association ha kasngi pelai kila pensai pat ba halor kani ke kubor bakam dai setia ke basisya Henry kedai tang ke jingsna jong kiriu sim kebu ban yalam bakla bat penting ya ki pajba kiriu sim kebu ki balapen sapriang ya kitai ki kubor ki lasna ya ki dur kidar ba ki siar ki don jingpang bat ki bu jingma ya ki pajba lada ki bam ya ki do siar bat ka peleng ke bapen sapriang leng ba ke WhatsApp ha bakran cekilat patai kubor presiden kaseng uba wan chailang kharsandi uloong hadin ba kaseng Kalayo jing tip halor kini ki kubor kala penlong ya kaseng bahkan nom song klik ti kumta kum kaseng kala lej ban ya kendu ya ki doktor ki tenat rijing ri ban ya keren halor kane na kaliang ki doktor ki laong bakim syam layo jing tip bahkan don kanu ke jingpang haki siar hadin bangila song jing yelang bat ki doktor bat ki director jong ka veterinary department kalami ke wei kerai kabana kaliang jong kiru empat syam layo jing tip Bakindon kum kane ke jingpang hang ne hapo kajela jongi laong uba karsandi namar kata kate kenhun kala kenturu ya kipat ba bakim dai banting bat bandon ke jing siir ban bam ya kido siar namar kedo ke bakidi bat kiot kalong kedo ke babha bat ke bakut ban bam kum ke sengru kala sim ya ke jingkit kli bakano kono kamar ke besniu bat ke bapang om dai banwan ra hapo yo Cucu, uba wan chailang uloong. Bahalor kene ke jingjia, sapen priang, haki briu ki basim kebu. Na kaliang katanat pulit, jong kalum dingjri. Kala aya ke jingya trailang bat, kinong di do siar. Lada don biang kum kene ke jingjia nang ni syakman. Na kaliang jong kaseng jong kinong di do siar. Kala kerpat ru ya kinong sim kebu. Bakin ombit pan penting pen smij. Ya kipat ba, bat kaseng kala dawaru. Baka an kadai ban pencitom ya kitai kibriu ki bala sim kebu ban pen sapriang ya kadai ka kubor lamler kublai sibun ngin sai sempat haki we ki kubor